Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату. Некогаш десингјапе. Десингјапе се ке кадијаске, е ке учиме манушеске, кога со викинала песине Мухаммед ибн Абдулбаки ел Медини. Мухаммед ибн Абдулбаки. Манушкова со сине инсани богобојазно. Али, Аллах те бареке ва таали искушињале. Сар со џанаја амен, учејнакија, о богобојазна инсајна, олана прастана си не пала коду и на луко, емле скоро барвалипе. Па агјарино Аллах те бареке ва таала искушињале со насинеле иметок, насинеле барвалипе. Па јек диве букалило буд, а насинеле да соте хал. И клилотаро покер, хем вакиргја коркори песке, ајде, шејке Мединакере улица, кара кав нешто. Еми клило, соте дикел, ги ек страна, ек кеса, ама и кеса си не бушужи, вакерела пе нешто дека си не сар котор тари свила. Гело терело дова котор, кога те правил Андрео котор, Андреј ек скапоцено огрлица диамантенцар, која соврединела си не која дава вакти пинда 1000 динајра, а дала си не буд паре кој дова време. Леле и огрлица, хем гелопеске кере. Коджајбе кере, шунала сар некој викинала дека нашавгјаде огрлица, хем кој киранелле ске одоја огрлица, ов сар награда кадалле пинда динајра. Која дава време, а дала си не доста паре. Бизоте размислинало Мухаммед, лела пес, хем джалака од ова мануш, маклак селам алейкум, вакла алейкум селам. Ту се ано мануш обласникој огрлица коро, вакерла оја. Тогаш месио му мануш вакерла кова со араклуми огрлица, ај само опишинла мангете дика сар личинале огрлица, а кава точно опишинала и огрлица. Ко шеријати тано агјар, за да тиране нешто мора да опишинен туке сартано дава. Кога уверињапе со Мухаммед ибн Абдулбаки дека чачипаски огрлицата ни лескири, лели огрлица и рангјала лески. Акава мануш и калга пинда динера, хема кергјалеске, акава мангавате давтут, која наве Аллах еске те бареке ва таала, те почасти нетут. Пазин, овикли лобок хало, на неле хајбаске не еле ништо. Али скромно, богобојазно инсани, иранела пелескен вакерела на. Мевакли огрлица ни иранава туке, за да туманте дема надокнада калеске. Него ме туке и огрлици иранавала, башо господари ме, башо о задоволство ме господари, скоро те бареке ва таала. Акава чудимо, влели огрлица, разединена ме. На кела кратко периоди, аке одлучинела о Мухаммед ибн Абдулбаки, рахимахуллаху таала, одлучинела калил пес, хем каджал бродоја, хем панда неко бормануша, те пловинен, те джан која вер крајо, те роден спеске бутите, обскрбинен пес. Сар джана коморе, агјарено Аллах те бареке ва таала му кела ек невреме, а старена јака таласија. Со десинела пес, пагјола сао бродо, некој потопинела пес, али о Мухаммед успинела те старил пес киек даска, хем агјарен не саро таласија фрденале, и каленале киек површина којек непознато там. Кога гледала да те уморно, жедно, бокало, шудролеске, на некај те джал. Пирела дикела ек џамија, а ке вакерла ка куавакате. Кувала Андреки џамија, кога дикенале мануша, наџаненале којтан офтано кадија, шехотан, ама наџаненале. Приминенале шукар, денале техал, денале шеја, хем машкар која дава керена песо до тоа мануша лафи, ов шунела деко мануша родена песке имами, кова сука клајнин керелен, нанелен имами. По овуштило Мухаммеден вакерела ленге, вакерела меѓа нама цело Кур'ани ки годи, мислим хафази. Па вакерела те мангена, ме шејте во дин автомен, тоа автомен ге сар имами. А кала радујнена пе вакерела, амен вакла те родасине, агер вакерела на ете аракасине. О Аллах те бареке во таала бичалгату таменге. Почминало Мухаммед, те одинелен ко намази, кога да шунге дека ов джанела те пишинел да шукар, тогаш почмига хем те си кавал ленгере чавен
те читинен, те пишинен, ем тучинен у ислами. Хем агјарино Мухаммед, авало прапесте ки финансиско смисла, авала шукар те живинал, нели нормално те живинал. Постем не са во кратко периоди, кедена песо джемати, хем вакерена леске, вакела шейх, шали нешто те нудина туке амен? Вакерла сој одова, абе вакерла амен дисее кака те вакерла чај, која со алио бершала кера вакерла те жени неопес. Појта ни бускромно, бута ни богобојазно, па шукарко овол, ту сар шейхо, ту те прандине тутлај. Не сар убеди, не нале, тама вакерла нале ни со проблеми. Ајдите ди келпес ове манушнаја. А воли манушни, кувала Андре, со те дикелов само со дикелала далдинелу пралате, а е манушнаке коколин и огрлица, кова со ова раклала, хемирангела кере да деске. Ов далдинге упраки огрлица, нацидела повито дотар. Кога диклао дова и манушни, тароек пути прастандо на пуштинге отан, гелипеске керем почмига теровал. Кога пучрела соске ровеа, поева кергја, вакла аки. Медовингум ко Аллах те бараке ва таала те дълма шукаром, те дълма искренором. Ама дикта прво путива керела дикламан, дал дингјава керела упрами огрлица. Дал дингјава керела упраки скапоцена огрлица, ма нико мујна дикламан. Ој мислиња дека лескоро внимание, лело барбалипе, лели шужо грлица. Па акала ле лепе гелеко сабах, ема керене шехоске. Вакла шех, и манушни со требала снете прандинела, вакеркја мига гјар тутар. Вакла соковала кава соја каја бути, пов почем ја то објаснинал. Вакла мејек дива кај огрлица раклумла, па и рангумла и власникоске. Па вакла далеске чудинава ман дикава и исто огрлица, ки исто манушник и мен. Па која вакергјо вакала, цело джемате Андре почмигете текбиринен силно. Аллаху екбер. Кога не е леске јасно суи бути. Кога суи бути. Соске агар текбирине на сарине. Вакерла канака вакера туке. Од ова мануш каске со туи рангјани огрлица, си неака лако родат. Ов лавакла балергела бизодај. Хем бут мангелала. Хем вакерла каја си не огрлица лакири. Хем вакерла туко ги рангјал, вакерла овку и рангјапе сакате која кава тан, цело време сарало, а мен джанаја дека лескири дова ко Аллах те бареке ва таала, ско преселинја, вакла лескири дова ко Аллах те бареке ва таала, стално сине, ја Аллах, кер, ко моджибдипе, те аракава кале мануше, со и рангјаман ги огрлица, со добором вакла богобојазно тано, кер вакерла ко моджибдипе те аракавле, хем те прандинавле мечаја. Па вакерла дикја, о Аллах те бареке ва таала, Јаков преселинга, услушинге олескери дова. И рангјато тутакате, те прандинето толескере чаја. А баш и то шукарипе, кога со ту кергјанле, искрено, само баш о задоволство Аллах ескоро те бареке ва таала, о Аллах, пале му доби рангјале туке шукарипаја. Со мангаја кале случка тартела ек повука. Со сукереа, и ранала петуке. Секова ек дело, па макар тикно нековол, кога со камукеле себе пи Аллах ескоро задоволство те бареке ва таала. О Аллах те бареке ва таала, кога тогаш, ка надокнадинел туке, панда пошукареа, него адва со ту муклям. Ако ко живото е кудар пандеа туке, себе пи задоволство Аллах ескоро те бареке ва таала, те джане, деко о Аллах ја вера буту дара ка право туке, себе пи задоволство лескоро карши туте, те бареке ва таала. Ема далеске да. Јеко мануш стално требала те размислинал. Секоја јек бути, која со камукела баш Аллах те бараке ва таала, те джане дека никогаш не те губине, стално ка добине. Хем ко дујналуко, а хем ко ахирети. Шај ко дујналуко, на не те аво сега те време кога ко осетине осласта дале букјакоро, ама ко ахирети, веру нерман деко плодијата не бушуже. Сар со акава мануш која акава случај, акава шехо која акава случај, и рангја кај огрлица, само баш о задоволство Аллах ескоро те бареке ва таала. Емо Аллах те бареке ва таала, пловин кергјале ко бродо и калгјале, со добинја. Хем то воли мами манушенге, хем то воли шужо живото, хем те прандинал пе богобојазно ромнаја, а палем и огрлица тоа леске ко посет. Јек бути која каму ке баш о Аллах. О Аллах сигурно, ки ранутуке буд пошукареа баш одолеске. Одолеске секова јек харами. Мадарате му келе.
никогаш. Себепи од ова сокамуке, Аллах те бареке во таала буд дупло струко гираното ке ошукарипе. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату.